koduka somebody. Wena Nkosi uyazi ingoma evela phara kuyena uJumbo ephinda athi dwala lami vela Nkosi. Wena Nkosi uyazi 11 minutes after the hour 9 o'clock emsakazweni wakho hamba phambili Tuty FM your ultimate dial sawubona ebusuku Grand ngiyathemba ukuthi right ngiyathemba ukuthi Grand ingoma evela phara kuJumbo ethi dwala lami kanti ngaphambi kwalokho ingoma etholile Dumi Constant ebethini ke yena ebethi wehlukile awulinganiswa sawubona Grand yini right yini igama lami nguSifiso kuhle engwokwamsimango isibongo na kanjani sivele yangena lento isivele abangaphakathi lento Club 962 asambe seyibeka lapha ku 12 o'clock siqala ku 9 o'clock ebusuku njalo ngoLesihlanu nangomgqibelo Karika Saturday 2 by gadza kwethu sibonga kakhulu zakwethu kusukela ekseni kwanele KG wakamlifa bekuthatha kamnandi kuyona ke lapha the morning glory 6 to 9 9 to 12 DJ Gwaze the hip hop black emva kwakho uthole bana DJ Simkhade Mimza Donkey Dog Ekuthatha kamnandi kuyona ke lapha oscillated top 30 chart emva kwakhe uba nawo umtholile this boom Mr. way too fresh ekuthatha kamnandi kuyona ipower beat yamsana inkosazana yephimbe limnandi uyena ke lapha Anza Grace emva kwakhe mthethelezi wa Tuty FM ndine Dian Magawu sona ngo 6 o'clock ebeka lapha ku 9 o'clock 9 to 12 umfana wakho Sifiso kuhle msima nguyebobo yemfana wami Insuku ziku 6 lapha ku November ku 2021 ngiyaqala ukuthi ngikhulume nawe ku November yingakho ngijabulile njeni ngijabulile yazani 0123829257 emsakazweni wakho asifana kanjena igospel ngengoma ebuya lapha ku legend enyama legend ukholeka ethi elakho izwe alibuyi lambathi sawubona